Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza cyane ndabahaye ikaze mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ngakuri no bonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho amakuru abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye uyu munsi turi kwa gatanu turi kwigerekerezo rya 28 ntwarane 2025 kaze kuri mwebwe mutwumviriza kuri Burundi News TV ndabahaye ikaze dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nyuma yuko ibihugu bimwe na bimwe n'imiryango imwe n'imwe bakomeje process zo gushakira hamwe rero icyogarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibihugu birimo Uburundi ndetse na Kongo ndetse n'igihugu c'Ububirigi birakomeje kugira uruhara ndetse no kwerekana yuko byo bitari mu murongo wo kuba byogarukana amahoro n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara amakuru yihuta akomeza kugenda tugeraho rero muri uno mwanya akaba asigura ndetse anagaragaza uburyo rero ibihugu byombi biriko birategura ibitero bikomeye cyane ku ngabo z'umari M23 ndetse amakuru atugeraho akaba anavuga yuko Uburundi bwa buri kuburashaka kwihorera kuri uyu mari M23 bivanye no kuba warabashije guhangana ndetse ukanayigizayo ndetse ukanatsinda ku buryo bikomeye cyane ingabo z'iki gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara ibi biriko biravugwa gucya mu gihe nyamara ibihugu birimo nka Katari Angola ndetse n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo w'ubukungu SADC umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community bikomeje gukora iyo bwabaga ku mvo zo kugira ngo barabira hamwe rero icyogarukana amahoro n'umutekano turagaruka ku bigendanye n'igikorwa cyotanguye ngaha mu Burundi kigendanye no kwagura ibitaro ndetse no kubaka ibitaro bya gisirikare nk'uko bigaragara nyuma y'uko mu minsi mike ishize ubw'ingwano za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zagaragaraga ku buryo bukomeye cyane byarabonekaga yuko ingabo z'u Burundi zaba zaraguye muri iyo ngwano ku rugero rudasanzwe ndetse bikanatuma hanafatwa gahunda y'uko ingabo zimwe na zimwe zigomba gutangura nyine kujyanwa cyangwa kuza kuvurizwa ngaha mu Burundi iki gihe bamwe mu bakora mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge barasiguye byinshi bigiye bitandukanye bavuga yuko nyine ibitanda byaruzuriranye ndetse bituma inkomere zimwe na zimwe barazerekeza mu gice cyiganjemo igisanzwe gikorerwamo nyine na cane igisanzwe gikorerwamo nyine cyangwa cyakirirwamo ababyeyi ndetse n'abana turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cane ku mubano ukomeje kugenda uragenda nabi cyane hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca nk'uko bigaragara hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibyo twabonye byashikiye cyangwa se ibyo twabonye byashikiye umushikiranganji wa mbere yasubiriye General Guillaume Bunyoni nawe bishobora kuzomugendekera gutyo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri uno mwanya reka nanagusabe ubyonde ko munsi gatoya muri description urasanga link uyifungure uce winjira muri groupe nyine ya WhatsApp duce turabana nawe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse ujye uramenya amakuru agiye atandukanye amakuru agwe karavugwa mu Burundi no hirya no hino mu isi aho uherereye hose rero ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe kuri utwumviriza muri kano kanya niba utwumviriza uri mu Burundi hano mu gihugu cacu reka nizere ko umeze neza cyane niba utwumviriza kandi uhereye mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu by'ababanyi ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose no mu bindi bice bigiye bitandukanye reka nizere ko uri amahoro kandi ukomeje kumererwa neza cyane kaze kuri mwebwe mwese mubandanya mudukurikira reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe ikaze kuri mwebwe rero mubandanya mudukurikira reka amakuru n'ibiganiro byacu cyatangurire hano ku ruhande rw'u Burundi Ububirigi ndetse na Kongo Uburundi cyane amakuru ariko aratugera aravuga yuko Uburundi bwa buri ko burashaka kwihorera ku ngabo za Repubulika cyane ku ngabo z'umwari M23 zabakubitiye nyine zatumye ingabo z'u Burundi zikwitirwa ziganasebera ku buryo bukomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva uyu mujyi wa Goma canke kuva igisagara ca Goma nyine
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari n'umujyi ugira uwa gatatu mu mijyi ikomakomeye cyane muri Kongo nyine, cyofatwa nk'uko byuma bigaragara mu ntanguro zabiri muri 2025 nyine ku igerekerezo rya 27 nk'uko bigaragara. Abayobozi bo mu miryango y'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community barakoranye umwete kugira baronke igisubizo c'amahoro kuri icyo kibazo. Icyakora ku rundi ruhande ibihugu birimo Ububiligi, Uburundi ndetse na Repubulika Rusange ya Kongo uko bigaragara birakomeje kongera ingufu rero mu bufatanye bwabo bwa gisirikare bitegura kugaba ibitero simusiga ku ruhande rwa M23. Bivugwa yuko iki gihugu cy'u Burundi cyo cyaba kirashaka gukomeza kwihorera ndetse no kuronka inyungu gisanzwe kiraronka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi ku ruhande rw'ingabo z'Ababiligi bivugwa yuko zashitse hano muri Kongo. Amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko Ububiligi nabwo bwaburonka amabuye y'agaciro muri Kongo ku buryo butopfa kuyavirira, niyo mpamvu bwarungitse ingabo zika kuri ku 500 ngaho muri icyo gihugu mu bice bya Kindu. Nk'uko bigaragara mu minsi iheze nigeze kwahereza amakuru yavugaga iby'ingene yaraturutse indege ya gisirikare yaraturutse i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi irinjira muri kino gice, ndetse amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko n'ikindi gihe haje izindi ndege ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi zikanyura ngaha mu Burundi, ubundi zikongera zikinjira mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibyo bintu mwakomeje kugenda murabibona cyangwa se mwakomeje kugenda murabyumviriza nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Hagati muri Werurwe hari indege nyinshi cyane za gisirikare zaravuye i Bruxelles zerekeza i Kinshasa, ubundi zongera kuva i Bruxelles mu Bubiligi zerekeza mu gisagara ca Bujumbura, ndetse zikava i Bujumbura zerekeza i Kinshasa, zikongera zikava Kinshasa zigaruka Bujumbura. Zimwe zari zitwaye intumwa za gisirikare, izindi zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare birimo amadrone, birimo ibifaru ndetse n'ibindi bikoresho birimo n'abasoda n'inkoho. nk'uko bigaragara amakuru dufise kuri Burundi News TV ku igerekerezo rya 24 uku kwezi, ku igerekerezo rya 21 uku kwezi kwa Ntwarane, indege ya Francophonie 7X y'ingabo zirwanira mu kirere c'Ububiligi yarahagurutse mu birindiro bya gisirikare bya Mersebrock ibose mu Bubiligi yerekeza mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abakozi batatu. Abayobozi bajejwe rero nyine iby'indege mu Burundi barahishe urusha rero rwayo rwo kuhagwa ngakuri kibuga cya Bujumbura kimwe rudende cyitiriwe Melchior Ndadaye kugeza ihageze. Barahishe inyandiko cyangwa se uruhusha ruyemerera kuza kugwa ngaha muri icyo kibuga nyine kugira ngo hataze kugira amakuru amenyekana kugeza ihageze, kugira ngo nyine birinde ko inyandiko zayo zigaragara mu gitabo cyabigenewe kigendanye n'indege ziba zigenewe kugwa kuri icyo kibuga cyangwa se n'igihe zigomba kuhagerera. Indege yarasubiriye i Bruxelles mu gitondo cyo kwigerekezo rya 22 Ntwarane hamwe rero n'intumwa z'Abarundi zigizwe n'abasirikare 8. Kugeza ubu rero ntiyaramenyekana ubutumwa rero nyine bw'izi ntumwa i Bruxelles, nk'uko rero iyi nkuru dukesha The Great Lake Air ibivuga. Iminsi ine rero mbere yaho indege y'ingabo zirwanira mu kirere z'Ububiligi nyine yari igeze i Kinshasa, hanyuma yerekeza i Kindu ahasanzwe hari bato ya 32 mu ngabo za Kongo ijejwe gutabara aho rukomeye cyane nk'uko bigaragara. Aha ni ku murwa mukuru w'intara ya Mayinema ahoherejwe kandi nk'uko bigaragara ingabo nyinshi, aho bivugwa yuko hoherejwe ingabo z'Ababiligi zikabakaba 500 zoherejwe hamwe rero n'indege zitagira abaderevo n'ibifaru kugira ngo zifashe ingabo za Repubulika Rusange ya Kongo kurwana n'inyeshyamba za M23 nk'uko bigaragara. Indi ndege ya Boeing 727 y'ingabo zirwanira mu kirere ya Repubulika Rusange ya Kongo yari itegerejwe mu gisagara ca Bujumbura nyine iturutse Kinshasa hari ku igerekerezo rya 24 ku kwezi kwa Ntwarane. Bivugwa ko yari itwaye nyine indege zitagira abapilote zitagira abadereve nyine, kubera yuko igisirikare cy'u Burundi nta drone n'imwe gisigaranye mu nyuma y'uko rero ebyiri zonyine cyari cyaravanye nyine mu Bushinwa zamaze kugenda ziraswa, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kuri iyo genekerezo indi ndege kandi yaravuye Kinshasa yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Intumwa za Kongo n'ubundi yari itwaye ntizigeze zimenyekana mbere, ariko kandi ku igenekerezo rya 25 Werurwe Perezidansi y'u Burundi yaranditse ku rubuga rwabo rwa X ko Perezida Evariste Ndayishimiye
yashikiriye rero yakiriye Terence Kayikwamba uyu n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyene aho yaramuzaniye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubutumwa bwe nk'uko rero iyi nyandiko ibivuga, Tshisekedi yifuza gushimangira ko ndetse no kwagura umubano mwiza w'ibihugu byombi hagati y'u Burundi ndetse na RDC. Amakuru yemeza ko Terence Kayikwamba umushikiranganje agejejwe imigenderanire n'andi makungu na Ndayishimiye baraganiriye ku buryo bwo kwagura amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare nk'uko bigaragara mu bikorwa rero bigendanye na gisirikare yarashyizweho umukono muri Kanama 2023 yaratumye Burundi bwohereza mu ruseruko rwa Republika Iharanira ya Kongo ingabo zisaga 1015 kugira ngo zirwane rero n'inyeshyamba za M23 nk'uko bigaragara. Umwe mu bayobozi bajejwe rero nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, umwe mu bayobozi bajejwe rero ubutasi muri Kongo yaragize ati kuba Valentin Ndayishimiye afata amadolari y'abanyamerika 5,000 kuri musirikare umwe urwanya ishyamba za M23 n'amafaranga menshi cyane, usibye na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika rero yarahembwe nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano ya gisirikare. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, igisubizo n'ubundi cy'amahoro mu makimbirane cyari kumubuza n'ubundi kubona amafaranga. Akaba akomeza avuga ko rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atigeze ashigikira igisubizo cya politike kuri iki kibazo kigendanye n'umutekano. Bivugwa ko Evariste Ndayishimiye yohereje abasirikare benshi n'abagwanyi b'imbonerakure mu gisagara ca Uvira mu rwego rwo gusubiza inyuma inyeshyamba za M23 ndetse no kubuza abasirikare b'u Burundi kubota urugamba bagaca barasubira mu Burundi. Amakuru agiye atandukanye anemeza yuko kandi icyemezo cya Evariste Ndayishimiye cyo guhangana n'icyo kibazo cyahindutse hakoreshejwe ingufu za gisirikare ari kimwe rero n'icy'Ububirigi ndetse na Tshisekedi ubwe. Nubwo rero perezida wa Kongo amaze iminsi agaragaza ndetse nk'uwiteguye gukurikiza imyanzuro y'inama ya SADC ndetse na East African Community zimuhamagarira kwitaba ibiganiro. Inama iherutse kuba ejo bundi yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none, yararongowe na Perezida Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe. Yaremeje ko ingabo za SADC zoherezwa ku butaka bwa Kongo ziganjemo izaturutse muri Malawi, muri Afurika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa, mu gihugu ca Tanzania kwa Madame Samia Suluhu Hassan, zose zigomba guhagarika ubwo butumwa hagatanguzwa process y'uburyo zigomba kuba zotaha. Ariko kandi ntiyigeze yerekanwa uburyo zishobora gutaha mu gihe M23 yamaze gufuta canke gufunga ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Goma. Ariko kandi barasobanuye yuko cyarangiritse nyuma yuko habereye ingwano ikomeye cyane. Kwigenekerezo ya 24 Werurwe, Minisitiri w'Ingabo wa Kongo yaratangije urugendo rw'iminsi 4 muri Afurika y'Epfo muri leta ya Pretoria agamije gushimangira ubushobozi bwo kwigwanaho hagati y'ibihugu byombi. Nk'uko rero guverinoma ya Afurika y'Epfo ibitangaza, nibura abasirikare bakaba kuri 14 b'umugabo za Afurika y'Epfo SADF bariciwe mu ntambara ikomeje kubera mu buseruko bwa Kongo, ni muri Nzero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ngwano ikomeye cyane yaratumye M23 cyangwa se iyo Goma ifatwa. Amakuru akomeza kugenda atugera muri no mwanya nk'uko bigaragara, avugwa na bimwe mu bimenyeshamakuru bizwi nk'intiti mu gucukumbura ndetse no gutohoza amakuru bimwe nka African Intelligence ndetse n'ibindi bimenyeshamakuru bigiye bitandukanye birimo nka Al Jazeera abanyakatari, byavuze yuko hari n'abandi basirikare benshi bo Afurika y'Epfo batigeze bavugwa ariko baraguye muri iyi ngwano nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari igihe kimwe ingabo za M23 zarasuye ibirindiro by'ingabo za SADC nk'uko bigaragara, ndetse icyo gihe amakuru yakomeje kugenda tugeraho yavuze yuko bavuze yuko batoye impungenge ndetse batigeze barabona n'umwanya wo kujya kuraba ibiziga bya bagenzi babo, kuko rero aho bagwaniraga hacaga harafatwa n'umara M23 ntibabone uburyo rero bosubira muri ibyo bice kugira ngo babashe kuba bafata ibyo bice nyine. Abenshi mu basirikare bari muri ubwo butumwa bwa SADC muri Kongo bwoherejwe nyine mu Kuboza 2023 kugira ngo bashyigikire ihuriro ry'ingabo zifasha iza Kongo zigizwe n'ingabo z'umutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri iki gihugu MONUSCO, ingabo z'abarundi, abacangero b'iburaya, indi mihari yitwara gisirikare itabarika yunze ubumwe yiswe n'abazarendo, FDLR, umutwe w'iterabwoba warasize uko z'abanyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nubwo abasirikare ba Perezida Cyril Ramaphosa nyine batsinzwe bakishyira mu maboko ya M23 igoma, umunsi umwe rero yaravuze ko ashyigikiye igisubizo ca politike bukiye acararungika izindi ngabo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kwigenekerezo rya 12 Werurwe 2025
Minisitiri w'imari muri Afurika y'Epfo yitwa Enoch Godwana yatangaje yuko amaherero miliyari 5 z'amaranda n'amafaranga akoreshwa hariya muri leta ya Pretoria muri Afurika y'Epfo ni miliyoni 275 yarakoreshejwe mu kohereza ingabo za Afurika y'Epfo nyine mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byaratumye havuka ibibazo byinshi cyane ku nteko zayo, dore ko SADC yarahagaritse n'ubutumwa nyine ku mugaragaro, ubutumwa rero bwa Samia RDC, kandi ingabo za Afurika y'Epfo zikaba zitakijya ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bigaragara. Chris Hachang, umusirikare akomeye cyane muri Afurika y'Epfo, ati twamenyeshejwe ko ingabo za National Defense Force cyangwa se SADC nyine ziri kwiyubaka n'ubundi Lubumbashi. Turakusanya ko rero abasirikare bagira rero kuri majana 700 ndetse n'amajana 8 barajyanywe Lubumbashi. Yongeyeho ko rero bigoye kumenya imibereho kubera yuko nyine komite ijejwe umutekano mu nteko ijejwe amategeko itigeze iramenyeshwa. Abayobozi ba East African Community na SADC na Qatar barimo gusunikira ibiganiro byimbitse rero byayobora impande zombi zirwana mu kugisubizo kirambye ku bigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara muri iyo ngano. Nk'uko bigaragara ku igerekezo rya 24 Werurwe, Angola yari yatangaje ko yahisemo kuva mu buhuza bw'iyi ntambara nyine ibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo yibande ku buyobozi bushyashya perezida wa Angola rero aherutse guhabwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo hashyizwe ingufu rero zose mu gushaka guturisha burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Bwana Tshisekedi rimwe na rimwe arashakana ko rero inyeshyamba za AFC cyangwa za M23 ari abaturage ba Kongo. Avuga yuko ari iterabwoba rikoreshwa n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, irangagije umuburo w'abayobozi ba Loni ndetse n'abandi bakurikiranira hafi itsembabwoko ryugarije abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu buseruko bw'icyo gice cya Kongo nyine nk'uko bigaragara. Mu rwego rwo gushyigikira ibyo Tshisekedi nyine yaravuze, Evariste Ndayishimiye yarabwiye BBC Gahuza ko rero afise amakuru yizewe ko u Rwanda ruteganya gutera igihugu ce. Ikirego u Rwanda rwasanze gitangaje kandi kibabaje mu gihe rero intumwa z'ibihugu byombi zari zirimo nyine gukorana kuri gahunda z'umutekano ku mupaka bahuriyeho nyine umaze umwaka urenga ufunzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara yageze avuga yuko intambara ishobora kuba rero mu karere, kandi avuga yuko u Rwanda nirutera Bujumbura ruturutse muri RDC, Uburundi buzotera Kigali bunyuze mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'icyo gihugu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi ntiyashinjije u Rwanda gusa gushyigikira inyeshyamba za AFC cyangwa M23 no kwica abanyagihugu ba Kongo, ahubwo yanarushinjije gushyigikira inyeshyamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bwiwe, nubwo zo zahise zitora itangazo zibihakana. Usibye gushaka amayira rero mu kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Evariste Ndayishimiye arasanga ingengabitekerezo ya jenoside na Bwana Tshisekedi na FDL n'Ububiligi, dore ko ari nabwo rero bwinjije amoko n'amacakubiri mu Rwanda, ari nabyo byatumye habaho rero jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ubufatanye n'inyeshyamba zo muri Kongo nyine buraterwa hanini n'ubuhezanguni bahuriye ko bwo kurwanya abatutsi, kubera yuko M23 yarinze abatutsi bo muri Kongo kurimbuka nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ibihugu bigiye bitandukanye byarakomeje kugenda bigaragaza yuko icyazana amahoro arambye muri iki gihugu cya Kongo ari ibigendanye no kuba rero hokorwa ibiganiro by'imbonankubone, ibiganiro bitaziguye bya politike. Icyakora ku ruhande rwa Kongo umunsi umwe barabyemeza ubundi bakabihakana. Kugeza ubu bivugwa yuko rero amakuru y'ibanga akomeje kugenda agaragara, yereka ndetse akanagaragaza neza ko impande zombi zikomeje kugenda zishaka uburyo rero zojya mu biganiro, ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi, Ububiligi ndetse na Kongo bakaba bariko barategura ibitero bishasha ku mare M23. Ku ruhande rw'u Burundi bariko barakubita agatoki ku kandi ko gushaka kwiyumura ku mare M23 uherutse kwivugana ingabo nyinshi mu buryo bukomeye cyane. Ibi kandi biriko biraba mu gihe bivugwa yuko imbonerakure ziriko ziratozwa kugira ngo zirungikwe mu gisagara ca Uvira. Mbashimire, tugaruke mu kanya mbibutsa yuko ushobora kunyura ngaho muri description ugaca urasanga link ya group ya WhatsApp, ugaca urapyonda ko nyine ugatangura kubana natwe no mu yandi makuru aca muri iyo group. Mukomeze kugira ibihe byiza.